Pumpa niskog pritiska može biti i ručna. Ručna pumpa omogućava protok goriva i kada motor ne radi. To je potrebno kada se iz sistema za napajanje goriva ispušta vazduh, recimo posle rasklapanja radiopravke ili zamene nekog sklopa sistema. Ručna pumpa radi na istom principu kao i pumpa niskog pritiska jednostrukog dejstva, koju smo pokazali malo pre, s tom razlikom što se klip pokreće rukom. Neispravnosti koje se mogu desiti kod pumpe niskog pritiska su sledeće. Može da se desi da postoji pukotina ili deformacija samog kućišta pumpe. Može da dođe do lošeg zaptivanja. Može da dođe do istrošenosti kliznih površina klipa i cilindara. Može doći do neregularnog hoda podizača. Može se desiti da bude oslabljena ili napukla opruga klipa. Zatim može se desiti da postoji oštećeni ventili ili opruge i da se desi da sedišta ventila budu istrošena. Na sledećoj šemi vidimo varijantu kada je linijska Boschova pumpa visokog pritiska ubačena u sistem. I ovo je sad šema razvoda. Dakle, evo vidimo još jednom rezervoar za gorivo. Gorivo ide preko cevovoda, prolazi kroz filter gde se prečišćava. Napojna pumpa povlači zapravo gorivo iz rezervoara i povećava pritisak na 1 bar. Zatim gorivo prolazi kroz fini prečistač i prečišćeno gorivo zatim ulazi u linijsku pumpu visokog pritiska. Karakteristika te linijske pumpe je da potiskivanje goriva ostvaruje pomoću klipova i da ima onoliko klipova koliko ima i cilindara, u ovom slučaju 4. Svaki klip posebno je zadužen za svaki cilindar. Vidimo dalje da od klipa potisnim cevovodima gorivo se transportuje do brizgaljke koja se nalazi iznad prostora za sagorevanje odgovarajućeg cilindra. Takođe ovde možemo da vidimo i povratni vod gde se više goriva vraća nazad ovuda u rezervoar. Šemu razvoda možemo videti i na ovoj slici, dakle ovo je sada ceo dizel motor. Ovde vidimo linijsku pumpu visokog pritiska, na njoj se nalazi napojna pumpa, ovde vidimo filtere za gorivo, vidimo brizgaljke, samo što ovde postoji 6 cilindara, pa vidimo 6 brizgaljki. I još neke delove možemo vidjeti ovde, varijator predubrizgavanja, regulator broja obrtaja, broj 5 i povratni vod broj 11, recimo. I ovde vidimo kako izgleda na realnoj slici sama linijska pumpa visokog pritiska. Ovde su dati preseci da se može videti klip. Objasnit ćemo kasnije princip rada. Ovde vidimo pumpu u preseku. Ono što je karakteristično za linijsku pumpu je to da svaki klip, ovde sad trenutno vidimo samo jedan u preseku, ali zato što je bočni presek. Inače, svaki klip je zadužen za ubrizgavanje za samo jedan cilindar, znači ima onoliko klipova koliko ima cilindara. Klip se translatorno pomera gore-dole. Kada ekscentar koji se nalazi na bregastom vratilu naiđe, potiskuje klip naviše i gorivo se nalazi iznad klipa, potiskuje se, kad se otvori potisni ventil, potiskuje se dalje ka brizgačima. Inače ovde vidimo dovod goriva, dakle usisni vod sa leve strane, potisni vod je naviše, a sa desne strane prelivni otvor. Deo iznad klipa se na ovoj slici bolje vidi, znači evo ga vrh klipa, ovde vidimo ulazni otvor, ovde je prostor koji je popunjen gorivom i može se potisnuti, ovde se nalazi potisni ventil ka brizgaču, a sa desne strane, znači ovo broj 5 je rasteretni otvor. E sad, na koji način se reguliše ubrizgana količina goriva? Znači, poznato je da u različitim režimima rada motora treba ostvariti
različitu smešu, dakle nekada ona treba biti bogatija, nekad normalna, isti oni režimi koje smo govorili kod sistema za napajanje automotora gorivom važe i ovde, samo što je način regulacije drugačiji. Maksimalno ubrizgavanje goriva bi se ostvarilo kada bi se sva količina koja se nađe iznad goriva potisnula ka brizgačima, međutim, to nije slučaj, iako klip uvek ima isti hod. Ne može na taj način da se reguliše količina goriva, nego na sledeći. Ovde vidimo jedan zavojni žljeb unutar klipa, da gorivo koje se nađe sada iznad klipa može da prođe ovuda, međutim ne može dalje, dok se ovaj zavojni žljeb ne poklopi sa rastretnim otvorom. Do tog trenutka, znači, zamislite sada da ovo ide naviše, dok se ne poklopi sa prelivnim otvorom, gorivo koje se nalazi iznad potiskivaće se ka brizgaljkama i vršit će se ubrizgavanje. Međutim, kada se ovaj zavojni žljeb poklopi sa rastretnim otvorom, pada naglo pritisak iznad klipa, gorivo ne može više da ide naviše, zatvara se ventil, jer nema dovoljni pritisak, i zapravo se onda gorivo ovim putem, znači kroz ovaj žljeb, zavojni žljeb, pa preko rastretnog otvora vraća nazad u rezervoar. Sad, kako se reguliše koliko u određenom režimu će biti ubrizgano gorivo? Pa, na taj način što se ovaj klip obrće oko svoje ose. Kada se on obrće oko svoje ose, pošto je ovo zavojnica, pomerit će se zavojnica malo naviše ili malo naniže. Tako da će se trenutak preklapanja menjati. To se bolje vidi na ovoj slici. Znači, obrtanjem klipa oko svoje ose menja se efektivna količina goriva. Dakle, efektivna količina goriva je od trenutka kada je klip krenuo naviše, pa do trenutka kad se poklopi sa prelivnim otvorom, a to je, evo vidite, nacrtano ovde. Dakle, na trećoj slici veća je efektivna količina goriva nego na drugoj slici, jer je više u smeru kazaljke na satu zaokrenut klip, tako da će biti veća efektivna količina goriva, odnosno veća je dužina od vrha zavojnice do prelivnog otvora. Na prvoj slici je najmanje, jer je najmanje zaokrenut klip oko svoje ose, pa je položaj ove zavojnice blizu otvora, tako da je efektivna količina goriva će se ubrizgati samo od ovog položaja do ovog položaja, dakle dok se klip ne popne za ovu visinu. Sad, postaje se pitanje kako se obrće oko svoje ose. Šta je to što i sa čim je povezano obrtanje klipa oko svoje ose? To možemo vidjeti sada na ovoj slici. Dakle, postoji zupčasta letva koja je uživljena sa klipom. Pomeranjem zupčaste letve napred-nazad, klip se obrće manje ili više oko svoje ose. Ova zupčasta letva je povezana sa papučom gasa. Dakle, kad vi date gas, pomerate u stvari zupčastu letvu. I na taj način veću količinu goriva ubrizgavate u cilindar. To možemo vidjeti i na ovoj ovde slici. Dakle, zupčasta letva je povezana s jedne strane i sa papučicom gasa, a sa druge strane i sa regulatorom broja obrtaja. Tako da vi potpunu regulaciju imate preko ove zupčaste letve. S pomeranjem zupčaste letve translatorno prelazi u obrtanje ovog zupčanika koji se nalazi ispod klipa, koji je povezan sa klipom. Na taj način zavojnicu pomeramo naviše ili naniže i menjamo period ubrizgavanja. Sada ćemo nešto reći o rotacionoj ili takozvanoj distributor pumpi. Rotaciona pumpa je proizvedena prvi put 1947. godine u Americi u firmi Hartford, a patentirao je Vernon Rosa. Ove pumpe su počele da se ugrađuju u traktorske dizel motore 1952. godine. Šta je karakteristično za rotacionu pumpu i u čemu je razlika u odnosu na linijsku pumpu? Kod ove pumpe ne postoji
klip za svaki cilindar, već postoji samo jedan par klipova, odnosno dva klipa, koji se kreću jedan prema drugome i potiskuju gorivo unutar rotora, vidjet ćete kasnije na slici, i na taj način snabdevaju sve cilindre, bez obzira koliko ih ima. Na ovoj slici možemo da vidimo kako izgleda princip rada pumpe. Postoji rotor koji se obrće i hidraulična glava unutar koje se ovaj rotor obrće. Dakle, hidraulična glava je nepokretna. Na hidrauličnoj glavi postoje onoliko ulaznih otvora i izlaznih koliko ima cilindara. Ovde vidimo rotor koji može da se obrće oko svoje ose i ima dva valjčića koji mogu ili da se razdvajaju ili da se približavaju jedan drugom. Na ovoj slici vidimo da kada se otvor na rotoru poklopi sa otvorom za odgovarajući cilindar na hidrauličnoj glavi, gorivo tada može ući u prostor unutar rotora, valjci, odnosno klipovi se šire, povećavajući zapreminu za prijem ovog goriva. Rotor se dalje okreće i sada, kada se nađe naspram izlaznog otvora za odgovarajući cilindar, tada će klipovi da se primaknu, potisnuće gorivo, koje će sada izaći ka brizgaču. Znači, izaći će kroz otvor na hidrauličnoj glavi i krenuti ka brizgaču. Ovde se sada vidi kompletna rotaciona, odnosno distributor pumpa. Ovo što smo malo pre videli, dakle rotor, evo ga ovde, hidraulična glava, evo ih valjčići. Ovde sada vidimo u preseku, da bi razumeli princip rada bolje. Valjčići se kreću u unutrašnje strane hidraulične glave. Ona nije idealno cilindrična, već postoje na određenim mestima bregovi. Kada valjčići naiđu na bregove, potisnuće klipove kao unutra, a kada prođu bregovi, znači kad naiđe na valjčići naiđu na ovaj deo staze, doći će do širenja, odnosno evo ovde vidimo. Ovde vidimo kada naiđu na breg, dolazi do potiskivanja, kada naiđu na prošireni deo staze, tada se valjčići šire i u tom trenutku dolazi do napajanja, odnosno gorivo ulazi u prostor rotora. Ovde se sada vidi animacija. Na ovoj slici se sada vidi instalacija kada je varijanta sa rotacionom pumpom visokog pritiska. Vidimo rezervoar. Pumpa niskog pritiska povlači gorivo iz rezervoara. Gorivo se dalje potiskuje preko filtera gde se prečišćava. Ovde vidimo da više goriva može da se vrati nazad u rezervoar. Transfer pumpa, to je ovo, ona je zadužena u sklopu pumpe visokog pritiska, zadužena za povećanje pritiska. Vidjet ćete posle na animaciji kako ona radi. Vidimo da se ona obrće u otvoru gde je rotor ekscentrično postavljen, tako da se zapremina od veće sužava i kada istu količinu goriva potiskujete na manji prostor, pritisak se povećava. Dakle, ovde dolazi do povećanja pritiska. Crnom bojom je obojena tečnost pod visokim pritiskom. Ovde vidimo i regulator pritiska, znači ako postoji neko ograničenje, ako se prekorači, više goriva će se vratiti ka rezervoaru. Na taj način se ograničava vrednost pritiska. Ovde sad vidimo dozator, to je zapravo klip koji može da se pomera i ovaj otvor se smanjuje ili povećava, tako da se na taj način dozira količina koja će ući u pumpu, u rotacionu pumpu. Evo, ovde vidimo sad ulazni otvor na hidrauličnoj glavi. Na rotoru se takođe nalazi otvori koji se obrću zajedno sa rotorom. U trenutku kada se preklopi otvor na rotoru sa otvorom na hidrauličkoj glavi, gorivo ulazi unutra, valjci tada se šire
Znači, to nailaze na onaj prošireni deo staze koji ste videli. Rotor se okreće svo vreme i kada naiđe na breg koji odgovara određenom cilindru, tada će se preklopiti izlazni otvor na hidrauličnoj glavi i na rotoru i valjci se tada, klipovi se skupljaju potiskujući gorivo kroz izlazni otvor dalje ka brizgaljci. Pogledajmo sada još animaciju rotacione pumpe. With the rotor in the inlet position, the rollers are off the cam lobes, and the metering port in the hydraulic head Dakle, ovde vidimo u 3 dimenzije kako izgleda. Evo ovde vidimo hidrauličnu glavu, otvor koji se poklopio sa otvorom na rotoru, a za određen cilindar, a odgovarajući izlaz je ovde. Evo vidimo. Sada je gorivo ušlo u ovaj prostor. Kada se okrene na odgovarajuće mesto, breg će da naiđe i skupit će valjke koji će da potisnu kroz izlazni otvor goriva. Evo vidimo kako to sad izgleda u realnoj situaciji. The transfer pump is mounted at the upper end of the Evo vidimo sad transfer pumpu. Of the positive type, it has two vanes sliding inside a liner mounted in the head, the capacity being considerably in excess of the requirements of the injection pump itself. Transfer pressure is at all times related to engine speed. An increase in speed produces an increase in transfer pressure. And similarly, a drop in speed. Kod pumpe visokog pritiska, odnosno kod pumpe za ubrizgavanje, možemo primetiti sledeće neispravnosti. Mehaničko oštećenje same pumpe ili nekog njenog dela, odnosno elementa. Zatim može doći do nepodešenosti rada pumpe. Može doći do prisustva nečistoće ili stranih čestica. Može se desiti prisustvo vazduha u sistemu ili prisustvo vode u sistemu. Zatim povratni, odnosno potisni ventil takođe može biti neispravan. Komandno položaj može biti olabavljen.